نوکتر حال اما سے سروک اسماعیل ہنیہ ایرانا اسرائیلی عروشاچی شہید بوتا عروشا اسماعیل ہنیہ یک معاپد ہم شہید بوتا اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر توگین دیوان واسطہ ایرانا شتاگ ایرانا گشتگ کوشی عروش پٹپولی حاصر دیما ہارگباں چشکے حماس گشتگ اسماعیل ہنیہ سرا عروش ذمہ سزا دیگبان نوکتر حال اما سے سروک اسماعیل ہنیہ ایرانا اسرائیلی عروشاچی شہید بوتا عروشا اسماعیل ہنیہ یک معاپد ہم شہید بوتا اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر توگین دیوان واسطہ ایرانا شتاگ ایرانا گشتگ کوشی عروش پٹپولی حاصر دیما ہارگباں چشکے حماس گشتگ اسماعیل ہنیہ سرا عروش ذمہ سزا دیگبان